vrlo dobro pitanje i s obzirom da ja nisam nikad ni mislio da ću pisati knjigu i nisam puno i čitao knjiga, tako da meni taj stvar moj život je bio, kako bi rekao, korak pisanog doživljaja. I onda normalno kad sam ja vidio da je to sve toliko neobično i korisno da neko zna, i bojao sam se da to ostane, da ne bude na raspolaganju ljudima da vide, jer ja sam rođen u mjestu koji ništa nije znao u Australiji, nisam znao, niti sam koga poznavao. Znači ta hrabrost, ta odlučnost i taj recimo korak poteškoća i prepreka koje sam ja doživio je iskreno prenesen na papir knjige. S obzirom da sam ja došao mlad ovdje po odredbi Božjoj, moj najveći dio života je prošao u Australiji. Dakle, moj pogled prema istini, kako čovjek u stvari se mora održati vezu sa lažanom ako je stvorio i kako je mora stvoriti ako nije, je zapravo način kako ja pišem o istini. Neki ljudi misle da ako je neko od važnosti, treba o njemu kriti i sve, makar najgore radi. Ja mislim da je to vrlo negativno i da svi mi griješimo, Allah naziva sve ljude grešnicima i da kažnjava po grijesima, niko ne bi na dunjaluku ostao živ. Moja knjiga govori da se ne treba stiditi svojih grešaka i drugih i treba jednostavno ono što kažu kod nas, što na umu, to na drumu. Moja knjiga je u stvari što na umu, to na drumu.